Ajde, Lepi, treba da me voziš. Lepi, budi uvek u napadu. Napadaj ko dobro jutro. Napadi kada te napadaju. I podrži kada napadaju drugi. Ajde, napadni nekulturu. Napadni kada te ne slušaju. Napadaj kada ne postoji sutra. Napadaj i sutra. Sve znaš, Lepi. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zvezda neka ponavlja drugo poluvreme protiv Dubajija, a ne prvu četvrtinu. Sigurni smo da naslov ovog videa zvuči čudno. Karikirali smo, ali postoji iza toga i neka poruka. Kroz četvrti duel Crvena zvezda je došla do prve pobede nad Dubajijem obrnuvši pun krug. Ako ćemo pravo, nekoliko poslednjih mečeva ima slične faze. Možda nije baš uvek isti redosled ili dužina trajanja faze, ali vidimo otprilike 3 različite slike. Obično je na početku onda kada zvezdini igrači prolaze kroz protivničke odbrane kao kroz zavese. Dopuštaju im se neki šutevi koji iz perspektive protivnika ne bi trebali. Nema mnogo kontakta i to po pravilu crveno-beli maksimalno kontrolišu. U nekom periodu protivnici bi zaigrali malo agresivnije i čvršće i anulirali minus. Tada bi zvezdine napadi postajali jednolični ili uglavnom neuspešni, dok bi i u odbrani imali mnogo problema i pojavljivale bi se raznovrsne rupe. Tako je bilo protiv Olimpije, Monaka, Virtusa i potom Dubajija. Jedina razlika je što, na primjer, Virtus nije imao goriva da parira do kraja, te ih je Zvezda ubila šutem. Ostala 3 rivala pala su tako što bi tim Saše Obradovića održao glavu iznad vode i zatim odigrao mnogo zrelije onda kada se suočava sa mnogo agilnijim petorkama. Jedna stvar mora da bude jasna. Kako se bude bližio kraj regularnog dela sezone, četvrtina kao što je bila protiv Dubajija bit će sve manje. Dok će verovatno ono sa čim su se zvezdini igrači suočili u drugoj biti sve češća pojava. To je otprilike i najbitnija lekcija ovog duela. Prvom četvrtinom se ne ponesi, drugom se ne ponizi, već zagrizi kao u drugom poluvremenu. Meč je dobijen onda kada su na ispitu bili spremno za čvrstu odbranu u kontinuitetu te hladna glava i strpljenje u napadu. I u prethodnoj analizi smo pomenuli to. Ako crveno-beli misle da mogu da se oslone u kontinuitetu na šut bilo koga, a pogotovo igrača kojima on nije jača strana, te dozvole sebi da poveruju kako mogu da se opuste u ovakvoj Euroligi, bit će problema. Drugo poluvreme protiv Dubajija je pokazatelj čemu Zvezda mora da teži. Ko od šuta živi, neće daleko. Iako Zvezda trenutno igra i pobeđuje na veliki broj poena, Zvezda ne može da bude napadački orijentisana ekipa. Ako neko misli da je slučajno to što u ovakvom meču ubedljivo najveći plus u plus-minus statistici imaju Ebuka iz Zundu i Nikola Kalinić, vara se, naše je skromno mišljenje. Svaka čast svima, Zvezda u svom sastavu ima mnogo dobrih igrača, ali je činjenica da postoje neke stvari koje momci poput Jareda Butlera, Jordana Nevore, pa i Kodija Millera McIntyra i Chime Monekea moraju da nauče. Postoji i određena vrsta fizičkog i mentalnog pritiska koja evropsku košarku čini drugim svetom u odnosu na druga iskustva koju ova lepa i sve lepša igra nudi. Nedavno je jedan od poznatih srpskih komentatora citirao legendarnog profesora Aleksandra Nikolića, bivšeg košarkaša i trenera crveno-belih. Citat glasi: "Nemoj dozvoliti da ti ekipa ima talase. Talasiće može, ali talase ne." Navedeni citat odnosio se na drugu temu, međutim, u poslednje vreme Zvezda često igra u talasima. Plima i oseka, ali nađe se put do suvog dela obale. Taj put trasiraju diskretni i ne tako diskretni heroji koji daju ton u zrelijim fazama igre crveno-bele ekipe. Bilo da se radi o čvrstoj odbrani, zaštiti obruča, ofanzivnom skoku ili smirenim rešenjima kada se lomi, igrači koji imaju glavu za intenzitet košarke na nivou play-offa ili play-ina su oni koji ne dozvoljavaju da se ovaj tim, nošen talasima, olupa o stene kao u nekim ranijim prilikama. Da budemo načisto, niko ne osporava Butlerov ili Nevorin ofanzivni potencijal, kao i sve vrste doprinosa od strane Millera McIntyra i Monekea, pošto smo njih uzeli za primjer u tonu konstruktivne kritike. Ako Zvezda cilja nastavak takmičenja i posle regularnog dela sezone, a cilja, izazovi će biti sve veći. Doslovce, testovi zrelosti kako vreme bude odmicalo. To su neke stvari koje nisu toliko česte u sredinama gde se košarka doživljava malo ležernije. Zbog toga je u atmosferi 4 velike pobede na mestu čestitati, ali i pametnije sada reći da će pomenuta četvorka, a i još neki, morati da se ugledaju na Izundua, Kalinića i Bolomboja, onda kada baš sve bude na ispitu.